Kaseng Nyotrap Youth Council HYC Education Selmenta Kanop Haisiya Kalai Tarek Kaleben Ai Daka Memorandum Yo Education Minister Bala Kamen Ramboy Baru Chief Minister Karat Kesama Hakabede Bagajing Pensakut Jangka Sorkar Eka Bainong Scholarship Ikisamla Puli Nadu Snam Arja Apwe Hadu Arpuar Hagaji Akram Bagilat Patai Kubor Education Secretary Jang Kaseng HYC Education Cell Usamla N Lang Sawian Nakaliang Kaseng Hadian Bikayo Eka Jing Ud Jingnam Jigibun Kisamla Puli Halor Jing Islam jangka sorkar man pelaj yakni ka bainong scholarship. Nakaliang jangka HYC Education Cell rengkat ka HYC ni unit berkumjuru rengkat bat ki ni ki samla pulih ki badan ni ki college berfair jangka nang ba sulok unta kesni lawan ban submit ya ka memorandum ha education minister berkumjuru ha chief minister ha ka baidai bat ka jing pending jangka ta ka scholarship jung sem arjar ap kubai bat jung arjar ap kuar ha ka ba nakaliang kaseng bila yo ya gajing ut gajing nam na sibun ba ki kena pulih ki ban ut sa kasang halor kini gajing Islam jong kasukar dan pelat ki kini scholarship nomor bakat kom gajing tep ka jungi kiwe ki state apo kathan site lam ngi nakaliang ka tribal ministry jong kasukar India kala pelat kita scholarship dari smulingo ba ya ka jela megalia hadum ta meneru impat shimla idak ai halor kini ka jipelat ka scholarship hot ni iya kini kisni bagladan ka jinglai kendo jong kawai ni kikin hon napo katay warjan kya ya kagrak semua halwar beda ba kini scholarship bangi iba chief minister ulai kata ka assurance ba lakum no hapo siti yo an pelatnya ndrai ni iba menta hadu mentaro kata kapuar jeng ai puar jong chief minister ya kata kikin hon kamai lek ban kedu mensim tayo kampat sim bi nunu so jong jingjop berkenihi kala pendiau munsim ya sibun kamtam bisamla pulih kamtam ibuan na kilong yang gibodok Namar lada nakaliang jong kasokar kam lak men pelaj hakapor mabiang ya kata ko scholarship ka beri hok jong ki kena pulih jong samla pulih ke jingdu nong hi kedai ka bakrau kamtam kitu ki samla ki buan na ki yeng ki buan na ki yeng ki baduna hakayo akat ismo lingoru ba nakaliang kasang ismo ban pinparu ya kata ka jingbitar babalai nakapor nakasnam dei mangi hap da mangi hap anwan ban rimanya kasokar ban pelaj ya kata ko scholarship ada ki bagi state ki pelat kram kanu ka jingdawa ki pelat ka kumbuju pelat baik regularly ndrangi ngolingo par bahakan ke state ke jungi ada ngimsim ban submit ke memorandum la ngimsim wan man keduhi kalong ka bae banyu ke scholarship kani hi pilih hi jong education minister kamtam bat jong sokar MD hi borok bae ba kimsim kimlang concern ya ka issue ka bae dai bat ki kena pulih dan kalian kesang lingpa kani ka kerwa mentak kesni hadir pengildap submit ikri ke memorandum namar pangilai try ruban kun ya education minister nadu mena mustap ban menenru hendak ngim semlayu ban namar ba ka phone call bajong iru kalong not reachable tangi try ngim bansi bat mar kapor kam sasut nak liang jong kaseng rekat bat ki kunhun jong kini ki samla pulih ngilawan ban submit ikri ke memorandum bat nak liang jong kaseng ru ngi aipor nadu mentak sini bala kumno hapo by Tuesday dan Wednesday day ban pelatnya mador yang tak scholarship jong kini kena ke badang pendeng hadum tamende balada nakalian jong kasokar kamsim serius ban address mardor kini ke isu jong kena pulih nakalian kesang dengkat bat ke jingis tu jimut lang bagi kena pulih ki badan haki jaka pulih beper jong kenong ba silong din sempat ki senjam jingi ki bat ya nang ni